Umurimo gwo kuyonja etawuni yakora norya gutandikira omu kasheshe n'okuzambura oburofa bwona obwaba buri omu myanya eyetoreire etawuni egi. Abantu abarukukorera omu tawuni yakora norya basiimire aba Kibaya Youth Development Sacco ahabw'omurimo omurungi ogu barikukora. Turikukora obuyonjo twayerra twarundana kasasiro twagishomba twagitwara Kenkombe aha west site ya Mbarasite kandi twasiba ntushomesa abantu bitu omugasho gw'obuyonjo n'amagara gitu gaza kubagye tukabasa kugira ekitwatunga okumusingi. Izuba tukinka Kibaya Sacco basharamo kugira ngo tije mu mwanya gwa kuno bakora norya tubanza no kubasima aho tukunda bakasevinga nitwe bakigura nitwe accounts so tushaziremo twajya ngo tuje kunuya base kuboneza umwanya gwa kunuya ngakamanyisa ko ka rukundo n'enkatanisa nungi n'abantu bakunuya Kibaya Sacco. Kibaya nyonga gikunda kwihetanduka ntwire nayo bemipigimwe aba boda boda groups zitu zona tuziguze omuri Kibaya. Okurugira manager wa Kibaya Youth Development Sacco ahabw'itagyeri yakora norya okuruga bahika omu tawuni egi abashubuzi hamwe n'abantu ba burijo bakorise Sacco egyo kwetungura tutoratora ng'omuringo gumwe ogw'okugarura abamemba bitu ekitukweta social cooperative responsibility tusiima mukama ahakuba tuhiire abantu muri kora norya batusapotinga tubasiima batuha esente zaabo batuha obwesige tukora principles za cooperatives members bitu tuninchiriza ngo babina amagara marungi biri nkimanyitsa ngo baza kuturage kandi kibaletere kwesa sente zabo kandi batetekanisiwe bakwerwa Kibaya Sacco mbwe ntumango obuyonzo nubwo magara ahubwo ndwara nyingi zikira ku rw'omburofa erizo batwabegese omugasho gw'obuyonzo twabegese kuturage twabegese kugira ngo ibarakire barwanira kugira amagara marungi kurabera omugomo bakumira obuyonzo. Kuruga Sacco egi etandika omu mwaka 2024 n'okusyana hati egumire netunguka obwo barukongera n'aha mubaro gw'abamemba baabo hamwe na sente zibarikubiika chaba okuguma tukwatanise nabo kandi okwigura nitwe accounts tukababikira akasente kabo bakija tukabaha n'akaroni aha sente aha nshaginche. Kibaya Youth Development Sacco obwahateye n'amatajana agaruma erya Nyamitanga Ruti Kora norya hamwe na Kibaya Main Branch erukushanga muri Nyakayejo gasha kwa Christopher Imbisibwe.